umfazi lendo abalala ngabahambe busuku abalala umfazi lendo abalala ngabahambe busuku abalala ngabahambe busuku abalala ngabahambe busuku abalala. Ngibingelele sizwe sakithi kuntambama sizwe sikamawele umzilikazi kaMashobana owadlilo yowazi wadla nenkelenkele wabhodlela kwezikamnyebe zabonakala ngodaka emanseleni ukuthi ziwelile imbembesi zibange enyathi. Ngibingelele sizwe sakithi namhlanje ngithi ake sixoxe ngesithembu. Isithembu ke sibuze lapha Mgubazi Nyosi yesizwe. Isithembu saqala kanjani kuze kuthiwe sokuyisithembu? Saqala kanjani? Isithembu kusho ukuthi emandulo emandulo insizwa mhlamba amabutho amaqhawe bebehlabana ezimpini. Behlabana ezimpini bekusala amadoda le. La amakhosikazi asemancane akhona lapha ekhaya emndenini. Igazi lisashisa bayaphila phela laba bantu. Kufanele bazovusa lemizi njoba besukele emakubo bezela ekhaya bezokwenda bezovusa imizi yakuleli ekhaya. Kufanele ukuthi uqhubeke lo muzi ube khona. Isithembu savela kanjalo ukuthi laba ababuyayo empini uma sebebuyile kulama khosikazi abafowabo lo omncane umnawa walo odlulile emhlabeni uyongena lo umfazi womfowabo ebese ngena ke evusa umuzi kodwa ingane azozizala akazukuzala izingane ezizobizwa ngaye. Ingane lezi zizobizwa ngalo mfowabo odluliyo washonayo. So zona izindlu zesithembu ziba ngaki? Izindlu zimi kanjani mhlawumbe ngisho kanjalo? Izindlu zesithembu Bhungane izindlu zesithembu uma uzibala ungabala nje uzufike kwezine kodwa ziyadlula lapha before. Eyokuqala uNdlunkulu umfazi oqala umfazi omkhulu onguye ozala inkosana la ekhaya. Uma ozala inkosana la ekhaya umfazi oqala uNdlunkulu indlu yokuqala leyo. Indlu yesibili likhohlo. Ikhohlo kalizala inkosi. Indlu yesithathu iqadi kwenzeka nembelesi umuntu okubuya kuthiwe ngumthanyelo kwelika Mthwakazi uma eyogana umlobokazi ihamba nomthanyelo wakhe kuyakuchiwo kuthiwe uyangena endlini yeqadi njoba sibona inkosi loBhengula nje yazalwa uFlatha wayeze eyimbelesi kalomawaka owancumayo ezoganela inkosi njoba baganela phela esiphethweni lesi esilapho kwathi Oliphant River kule ndawo Oliphant River kule ndawo manje sokwakha idolobho lelo kuthiwa yiEmelo kule ndawo leyo lapho okwazalelwa khona okwaganela khona inkosi. Iqadi lelo sizeke ibibi ngowesine. Ibibi uma seze abamabili abamathathu elesihlanu mase uqala nje kwengosihlanu sokuthiwa amamenemene. Yikho uqhamuka khona negama lokuthi amamenemene. Nje yikho la uqhamuka khona negama lokuthi amamenemene. Alright, hayi siyabonga umlando, siyabonga ukwazi Mgubazi. Danko.